Kamerna muzika je možda najuzvišeniji vid klasične muzike, barem za mene. To što imamo kao slogan blisko, to je upravo to. To je jedno blisko muziciranje i pre svega da smo najbliže akcije, a to je i za publiku, jer mogu da vide kako se stvara muzika zaista sa svega nekoliko metara distance. Imamo 4 ukupno programa i dođite na što više ili dođite na sve njih. To je praznik za sve nas. Grad Novi Sad je prepoznao značaj održavanja festivala Blisko, podržavajući inicijativu našeg slavnog violiniste Stefana Milenkovića, da bi Gradska uprava za kulturu sprovodila svoju misiju, a to je ne samo kulturni, nego celokupni društveni razvoj, da se sve više temelji na kulturi kao jednom od centralnih razvojnih područja. Svakako su nam potrebni i novi prostori i novi programi. Festival Blisko doprinosi toj slici.